Kanti ke sihlabela phambili nje ke sino baba uSikhosana lapha ngifuna ukuthi ke siratu sikhambe selapha ke ngentolo siyokuthengisa sikwazi ukuthi ke goduke sithi ukuthi ke mbondo hayi ngalesi sikhathi kuyafuneka baba uSikhosana wakhe watsho wathi akufuneki uzolusa ukuhamba futhi funa kwesi sikhathi kusuhlale phasi nabazukulu abakhwele ngapha beqele ngapha bathi nabangale babuyele ngapha njalo babone ukuthi umna wethu ukhona namka ubaba ufikile usongwana ukhona sekube mnanjazana nokho angithi baza kufika lapha badini wakhona na ubona ukuthi nasele bokudlala nangabe uthephi ngesithongwana na uvuka kona usuziyela lapha uyakhona kuba mnanjazana ngaleyo ndlela nokho ibe babantu ke bakubona mayi maramiki solo navala kususe emangweni ngomotorwana ekhapha umakho ukuhlulukele mntanami kuhlale nomakho lisihle msi senihlale banilethele itiye uma uselano neJudas gijima kame kefanele sethu na ujika sho yazi bathi yazi khefa kozozibanyoni hawa ma konje senzani niselana ubungathi ma kunotshwala ngapha kama ukubona iplan phekani itiye uzothi uma wenzani bemenzele ihlalo isihle utshele ngabo mali makho akhungule nirayi khohla kubona mntanami na wakhile kuyindoda njani uziphatha njani lusukuthuka abantu ungena indaba zemzini akho ukhalime nomukakho alisukthukana khulume ngendaba zakho abona ihlezi nomalo ukutshela imvelo yomuntu othetheko wena ufaka ibruku elifishana phambili sokani lisana utata kubuze bona makwenzekana akutshele konke bona mntanami kwenziwa nje na windoda ungathukana uziphathe nje ungalali ngaphandle ukhamba ugijima indoda eseleni nomuza isimbhayi ubangibhayi uyalisa wathatha lapha mntanami solo ungubhayi kanti indoda enomuzini uziphathe kuhle nokhuluma kho ibe ngeyiqophileko na uhlangana nabantu solo usuqoqa usugijima nomango lokanti indoda enomuzi yabona kwamambala sikhambe sokuthengisa basibiza baba uSikhosana ngentolo nangwam hello